Okay geng, korang selalu tampak iPad dalam radiator kan? Rasa macam okey je. Padahal itu yang buat kereta overheat, buat lebih kerja kasih kita. iPad ni ada clearing dan kerat. Pipe boleh bocor, radiator pun rosak perlahan-lahan lah guys. Okay? So guys, jangan buat lebih kerja kasih kita. Gunalah kita punya HYOB07 ni, Hyper OET. Kolen merah 3-in-1 siap bancuh. Buka je terus boleh tuang lah. Okay? Dia ada Hyper Organic Acid tanpa Meta Pro. Lawan kalat lagi dia boleh jaga kita punya radiator tahan lama-lama. Okay? Sesuai untuk kereta Jepun macam Toyota, Honda, Nissan Pro 2 ni, engine lebih sejuk, sistem lebih bersih lah. Okay guys, kalau korang nak berminat ni, boleh komen dekat saya dulu. Atau apa-apa, komen saja, jangan malu, saya akan reply. Kalau abang nak berminat ni, komen, saya akan kasih link kasih abang. Abang boleh klik, boleh pergi TikTok sana, order dia, order boleh COD, boleh dapat yang kita punya promosi yang hari ni saja. Cepat-cepat order dekat saya dulu. Thank you guys.